Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son. Le paia wa kuia auloa paia kantar sa ol puleaga patalo fa toila o pioma le atia ki povo sese ina mese paia la o staula ia la vale le twaina sa au mese la finale to ona to pa tua e fa pe po ma to patalo fa tu tulu io nao si o lava io nei ya al portale foi nei foi fa wow e on tosi si mai ma kusa ima nei fa talo fa ko ilo pio l'alto san ne lo fore tuo un fai un tato velo ta velo a ne temi o ala mo fa o wina al portale masabi papel awai papito ama kaito pele do la yo papel foi la angi el matangi o so ele ia ti signor tu ia e to in mai apenale winga ne pia ele fai na mato tau ia na mako pia sala i mo le tu la va me o matau loa e a Faustina tuto tansia i nganga tata de o i ai aune ono fi ngalo a tole tua ta pe nganga walo na pio paloma a toma tua le tala tus fi ngalo le tua e le fano sita na la vola sala uma na baliu a to tu man mano ale fuko e mai na de pau ono na lo fala vale muti vale na lo fa tu no e le na o famos da ilo na malo le ta to tam fai nei ta to CEO ya ai a se tala le fa filo ya twai lo to ma o lunga de so no dai no film misa film na apostolo mo ko via mo fa filo ai wana la fausia de kawa o ia kau la valosi de fi na me o o de ai o kile me ya ai le pu ai ne tu alofa o fa so por yo mai so tu mo le ola ya ne wa ka ko sa ai ko du mo mo o le ko mo le lo fo le ni ma lo fo ma dia na kalo fa fo mal tatu planga mai se te mal planga ia o mal malama me uma ba o me o kai mi fa nga mo o nge ya mo ai fa kai ko sponsor e la unha luenga e de ka mo fie na wa ai ai de ka penanga mo sa di no kupe si o foi ka wanga pisinisi pe ko pisinisi ya ka wa mai fa e me yesu ya o me piko siri nga le fengo fingo fa is nga kai le marmama e ale rofa de di o le ka fial me ka fa mo le ku fa tai pe de rofa va kai de nga de dia na si de fia fongo le ko me uma va mo ia ku le ko de company ma so so mai ne por kala me o fa ku si de va fai ya o ke de fo de o se de nia ya o ko un kilo de manga yo le ku alo fa ku le ko fa mo ia ya aole me fukai au ma le filo inga o le fe au al twa investiu se fe au o le me fai un ka ko moi this message is urgent o le fe au fa na tinati ai sa o la kar ko fio mai o le ele ia ma se me o me o ku pu fo o le vanga ka mai le o ko aki mo mai o no vina o ka lonka ko mi ngoi o le ko le vang fo le i le tika mi koe malolo ai. O a maise o le kala ngoa ma ua i le apostolo te mai mesi.
o so se kongo le kuaina me o le aposkolo o lo kiuke whakingo ngā ruenga ka penga le rangi mo lo koe tu a sira I upu a makawa o upu ia ngā makai e sūsa au nei o ngi upu pe I whaangaki ngaki le au mainga a o ke le sau o a o le whaamasino a meo tonu o ke sau nei o a o le tupu o le anga lofa o le paki o le lima le kaunwhai whaakai le kua e le iai se mangaku o le a koe oso wha o ngā kongu mai whapere se pe au mai le ni e a sau le whao o le a mangingo le kaketari this is the final message to prepare the world ko pawala le whao le ua mai le ni ai se pe au no ngā le mai le ni o so mai se si mea o le whao la o le kapenga o le ralangi ai se a musu le kua mausia nganga musu le kua I le wapea o kunga skofia ma ngā o le kua kako ke I uma kua I le mea kako a maka mai ai o ia ngā osi kako ma ngā o le kako kua kako ke koe fōia ai o ngā iei mea le o le koe fōia koe kako me langa le ngsau ki vai me se koe o ka penga mea ia o la mea ka penga whaale leile vāma ka ngaka ka u ka ngaka le ola ingo le mele kalango mai Yesu o le lofa I'm the King of Mercy o le tupo le anga lofa o le seu sau le whakari e lo langa o le whamasiko e pūlo mai la pūlo le whamasiko si le kako le kai e kere ko e ngā sau ai whairo whamasiko pea o le talanga o whaia fo I le kai karamasangi I ka mai kiki ngā malemo ia ai sau ka vale le fo mai vai kula e vau mai ka mai ki rungo le au vai manga kulo le fo mai o le fo mai o langa nga luenga kongo ale ko di lo alu fe ko fiki mangu ia le mai ia nga lo ale o ma lo si le di o makua ma ia au vi fo o le tsaka ka ko e dole no fa le o fa ma o lunga o nga o fa me le nga o ma ku fa fo ma le ia o ngā mōria lo le kula fo. Aro kai mira le mo mōria ai. O di kai ai fo mai le mai ki ke fa fo mai. A o wala o dia fai mo fa masino. Le fa masino. Ia vai ku le di le so lo fa masino. Voi, o le di le ngā fa o la ia le ke mi ngā malemo ai. Le la mo fo mai ko. Io. Ia fa me ro kala le don ki na mam. La kia. Me kala lo mo ko. Plano la que ngoi nga so me wela ya me karare que no que malo no faula o no vai que me mo lemo la de fa machine esse de lo faule comando io ya foi lo me fa machine ya me se popole mo qua fia o lo fa la lengo fo mai mo yo a chau le o la ku nga ko le fa pu de o mo machine io ongo masinga ke iro foi do long kinga we o le chero foi lo kamal ha o merkala al famsi ke minga le ngai malemo o le fo maius o le kiu ke le fo maius o lo nga ka ma nela ke mingi o le famsi o le kiu ke le famsi o le famsi o le nga ka malanga me le anga ko fa o le kauira nga o le ngoi ongo masinga le falputo me ang kongo nga leo sa wa Yesu me I now come as a king of mercy le avangola ngai Samoa o ai lama fa fonga ngai polkalame o ele ki vai mercy fai da uma luen ka u ka nga ka wa uma le kai mi ko paua ngai si avango ko e fio mai lor ka ko kama o yo le fa msingo a me ko le fa ka di ele la lo langi ako ya la ka ko vai ko la ka mai kai bo kai mi ya o mai fa mai mangai ka o mangai me on ka ko lo le ka mai ku spai o la ka mai le uma le fio mai o le ku ya la wa fio mai ne la o mai o le wa ve ia ma ku po la ngalo fa ka ko wo lo ti mai mes ka ko se ka ko le fa le mai na le ka o ko ka ka o le ka pe ngai nga ka ko ka kalo yo la ko kalangi se ku po le salamo mala ngonga ka ngaka se wo vai wa la ka ka le ansa a ka okolo u fanka fo ko fo chenga nga ya yo wa ma pa le mela wo ye wo se wa ku wo le ko fide mu a ka ko le ti va ni ka ko di ka le de mangingo le fa wo Yesu
lau le kakalo le kalanga le moengo le tangata akarioki o ke ku le vao le o la akarioki ma lo ka male langi wa o le faola i le ku Yesu o pa le aro e lau ka e fio ai Yesu le me fio ai ai ke ro lo kakalo lo kakale kakalo ai le fio ai le avangoa le ngai la vea ia ai a fai fu e madiu wa de kanga pe lo ngase ngase o fina ngalo ane ko o ngase ngase o me Yesu o lo kalo le fai o se avangoa e ko e family de ai ma la vea ia le nganga e ala le salamo ma le fa longo lo kanga mai i kalo ia fai o po kalo popo ngao de ono popo nga fa no la ka ko ke lo nga ma fu popo nga o le sala na longa le ka sala le se lo me o mari wai de di o sala molia e ka le na sangi ka ku fa longo du e ku sa ka sanga ya fe male asoka o le kala fo e paulo le ka si kolmi i le o ngala wa mi o le i le aso e ke sala moa e ke sala molo lava de ko i lo e le ku so da io sala mo ia de ko lo la mo ngo fo ku sidi fio le langi ka sala ko kasi tala mo io al dalo fo fai pe siku e ma pole balu ngai fai un por ku sia le a paulo de que salon ya io fo mer ku sia po e le a ma fo da wa mi o le i da so que a sala e que a sala lo e mo ba wala fo tala mo io repent come now while there is time o ka ko ngal ngala o le ka ka ma i ku por salamo ma ia ku Yesu pui fa malo lo mai ia ma ka ko fai se nga do nga fa i gor nga kale mai ka ko lo fa ia o le lo fa nga o le lo fo le lo fa nga o le ku a wi nga ko fa me Yesu o fa malo lo mai ngala ngo o fa ko nga ngala ngo fa ko o le lo fa le lo ko le lo fa le ka ko o ko ka oi nga o le la vai le ku nga le lo ma fa longo mai ni por kala ai ke fiu ka mi do le yang no ke fiu vo ya do fa mai ya sima nga ka i ka la vo do mai lo ka i vo ken fo mai ma la fa nga o ke la ku le a so se ka ma le se ki kala fa ko a wo fa po nga fa mai por kala al ma ko pu ai sa do al ka kala fa ko ki o e ka fe ka mangai ia ve mai ke le yo sa ke le yo lo mal nga sa ke lo mai mo wor ka fa ma fa ngai fo na ko e ma le ka ko ka lo fo mo fo mai o fo mai nei nga ka e la makia mai le ka e o le polo mo so fu e pipisi fa mai ne fa mai se no fi ai ma ko fo ngai ka mai mo ngai ki e fo mai e fa fo la ko fa ma e sa we ka usita nga ka i o la ma malosi ai la ko ma ma i o ki ka nga ko le ai o la me fa i ka ka lo mo na ko mo le pui nga le ku e o foi leo ele se me nga ngoro do fa nga nga ka ko e le ai ka ko ki ka kalo o le winga nga ti vai prepare the world for the end time pray for God's mercy Kalo sia le ofisa o leo i e fai mo fie ma awangi keleng ku la fongo kau pui ai ma kupu ni mau me keleng i meu kupu e le lava ka kalo ti vai mas ne ka kaina o le sika konde ya na kuane tra fonga le ku o le fale sai pi so o pisi fale ko de sanga mi e o ma ya le so de kai au o mo lo mi sa nga o foa a o le frasa nga i mo foi nga le kuwa na fio Yesu ka penga ku ai kala ngo i nga o foa lenka nga ala ke ma ka o ero ki vira so ko ni ti me foi so e ka ua de se au le ti vai mes ko fa nga ku ko fa i doa ma mai de se au le di ka penga le na lang a o ele alu a sika nga kai mai o ele alu fa ni nga lu nga lo fa mai haru le fansa ki ka lo mo ko kai ka wa ngau le lo fo le ku a lo fo mai ya samo yo pui ka ko mala mo ni fa ka te al mele a mo ya o ke le ku te ki nga ngai apostolo twen no ele fa ya se me no ra ke le me yo ri
Se ronga ke makiwa pa mo ile ai ile pa pengar ngalo le ko a fa fonga mai o e nga ko te vai mes e fa mo le mo e le o le lo inga ka o dia o le o la inga a ile ku numa mai alu ke fai sa nga le ile o se ka nga ko le ku ai e ka o ke a tu si filmes ka o o ke le wa ka ki le ka fai ke ke o lua le le ke kam fai fai lo ole un dia foi le pamba ye le tala pa pe ai sa o fal kui no ke le ya ke sa o ma ko ke le yo ko ya si no e fe sili la ori e su o ma pe na se ai a pe o nga fal kui e ma nga ia ka ko mo ala le nga lo nga le ke fai na ko fa ba lu ko la nga o e pe na paulo me la ke fai a ke lo fa kingo ale albia o lo ka karu kai o le iva tu la le aso a ko kai mi ko ai e ama ka bel fale le ni mo va ve a si kaulu ko lu pa o mar kalo le kal si ai la ko e la ko fa fonga mai o le fa kingo al sanga va e fa bol boli e le o ia ma nei o le la ve kalo a pe o na ko fa fonga mai le au ku a kam fai a ko al sana a bis pe o lo patawa ia ko a lo fa o ma ka ia ko i o fa pu mai su de ne na la uma lu mal mo oli se kia i lo ai na kia i fare kia i me o ma ma o mal tala le o ki kau i sa ko fie la me a ko ma e la ko fa ma mai al ve siria le a o fe ga e ga se le o bo ko mo a le fa ki mo al sanga la go se pico i ki o nga ko fe ia pe o ke le mai ala mai lo uso lo ko finge o ai ka makinga nga le kusala le faki mo yesu kalsa ka o le sa mo le mo rianga ka o ko kala fe ngai ama le mele fa so ko ya tanga e winga ino ko ma wo luma ko wo le wo ka wa ko e kele o faia ke le mga fa fiufi lo ke pe pelo yo ko ya o mi se ba ko la kala sa e kolu a wana fa kingo a le mfai o nga e o i mena e ka o nga e ka kalo le yo e le mfai ala nga le ka wor ka kalo la nga o le ka kalo le ke fai o wa e so ka ai le kuwa nga e aka mia mai langa sida e lau ka kalo le mea nga ia o le lofa le lofa ia a lofa de ka mai ko e lofa i le kuwa o nga le fa ko nga i a lofa o ke le yo le ngaso le mea o le kakalo a fai foi le mi fai ngai o ia a lu pa ia i de kala o mafkia fo pe ki fa mafanga ia o le mea longa polo o lo ka o fai e a ver ka le se manguia i se mea e mau ai le mea le manga wai so e ka ua fo le kakalo le ka mai le kakalo langa e kakalo o oele la kala ngoi le kua fio i fo fai le mea e sidi akula le kua ngai do oe al ka ua yor ka karo me nga le nga lu de ka skia o lo wan de ka skia e de alu ave kan ka de ka skia a ka lu de ku e fio ye se kala ye o le ka o fio le ni ma mo se kala ye de me la ye kan ka mai de ka lu e la son ke nen ka mo ka su ka tsanga mai sia wo ma mai e ka lo nga le ngoa o ka me ki la mai in fita yang kan mo mana ia le si un kuon pan me lo fa ku se kamane man ko yo karsa o que li fa ka so wa chime ma mo so ko mo ka ma lo ka mo lo de ko ma ko fio de ko me yo ma mo wo le ka va le fa o lo so mo ri se ma fa le lo ko o sa lo le wor ke le ka mo lo de ko o le de nga lo ka ko e le pe ai fia lo ai ka ko wa o malo e ke ro fa le po me le fa lo kus o la ngala e se me la ia lai o ma fanga de o i so vai de a o yesu ma ya o
O ke ia ke o kou kai mi uma ke kalongoa ia Iesu le fuka ku whafsanga i ma Iesu i. O le whafsanga ma Iesu ma whafonga mai ka. Le se au le a. O le kai mea ngangu o soa le ora ke le whaole ma ka le sauro. O kalongoa lo ia Iesu a le semenga le venga le tāpare le kaukala i fuke nguko kaukala lo le kua. O Iesu alo whae si mele tārsanga mai siong tinga. O lo ngā ruenga ngā. O le kakalo mo e mamai. O le fwe ia ki au ka kalonga e ve ia sanga ka Faustina le ka kalo e whaamalolonga e le se me lau le whaia o ke whaia kua kongo lau ka mane a wā asiro li mai le o ni mele e le mai nusida a ngai ki sira le mele e le ka mai leo Yesu alo whae o e le ngo sime nara naya sikampi wa penga ka uolo e le ngoa umalonga ka au whaia kumare healing prayer Kamu Yesu o oe o mal whekalainga nea, o le lau whaia, o oe a ngai whekalai le mai rea. Eo, o lau whekalainga i le manga ma le wha malolo. Na umane le minga lau kata, o tau loa le whane. Tau whaia lea mai ngula o i tiko whikuro, wakuru whafonga le kula, ngai mo i mea kaunga mo i. Mai le pelo nia ka koe le kua. O umang wha o ngaka ko le ko ka ko whaima mori mauranga ngaruenga i le ku la fo ia ka ko Yesu o mea uma ka ko ye o upu ka ko ke whaia e le wha la vanda e le ke enga i le ku nga ke wha mi mika ka ko ko kupu me ia e le umia ka mira ke fongi le fia nga a bili madon mo ko tana va ka i kere a mo merkala fi sia kama o ye le suinga la uga sa un ko la onga la sone e le se me ma ko fo le ko le ka kala moi le ka kala moi ala ko kalo i le loma na ka kalo i le karia o mo le ko e fio i me uma no inga le se me la ka ko musu i fai pe ka ka o su le ko fo se kan o le kenya le ka ke i ka kala ngolo le ko and this with us o le menga fia ka ua kurka ko kuai e alanga ko le ukaliskia se i ka ko moli mau ka u ka ka ye kiro ku la wat ka u ki apolo la re ro ku o le ter e ki ka ri kongu la i o ye su lo ukaliskia o le promotion de melo le anu fatsa anu de ukaliskia e ke anu fai lo ki apolo ngai vai de melele la ku de inka ka de fale la lo ka fatsa la ya e ele me la kupu na ilo ki apolo la fi o Yesu o ma Yesu o le kele o le ikor ki apolo le laulangi o le morina e o le fatsa o a kilo ki apolo le mori na ke le ilo le mori na mangi ngor fam kala na ke ilo aku Yesu o o Yesu o le mana malama o le laulangi le mori nga o lo mana malama o Yesu nga io na ikar ki apolo le kausun ka o ka pere mori nga ai va kuran kia polo nga kale la kule po e anu fale po mshala dai drone de kia polo ile po mshala e mara mai nga vaio alu ye de nga ngai drone kia polo e ingo kale ia lo fodedi o le promotion o le moli mawinga o le bongi o le fio Yesu le kalskia o le ma vai nga un ka singa nga nga tivangas ke lo nga ka o le kalskia de o masatsapo o le kingo le ka unge o le kingo amistiko o Yesu kako o io le haho le kalesia o le ngaruenga tivangas o le kingo o Yesu le mela fio ile au ia vese me ka mai o kingo ala fio mai le au me nga ka u ai me ia e ka u le sai ma le doa o ngai le longa le o le maka o fio lo me po uma quero fechar que nesse ame com vai mo si le fia le ku a o ke mako e ka ua lo fa lo ku ala nga mariu moa na le haku le tsia dia po unga ke le po sa fa ile lo Yesu to ka eva asi o lo wodi ia ma sei a mai o fa mang yang wa e nga fio mai Yesu mo le a mo ango fa mang yang ke le ka siang sa mai ale tsia via ke ra ko sa mo lo ka lo ku mu sa sai mo ia ai le ka ia le u ko a venga ia que era como e que era se mai do mo Yesu o manga ve se o mai Yesu mo o mai o ko o mai tinga inga ma fike ia venga mai a o e malo lo ko e cerca o manga ia ka ko kilo meia misa
e va ko se fe au ile o se ka wa ai le ai ele se o inga sa pen kau ko ku kaulangi a o le lofa la vai ile de ngal wenga le ku alofa oe lofa ka ko u lima ka ko o fa kingo le mele o ko ilalo lo ki apo o ale winga ka ko me fa ka ko si ile ku ma fa le ku era mo di mau de fio ye su de qualificia era le o fainga luenga lofa era ko kuni mo kalo mo mai o me uma e fa ilo ka ko fa mo bo lungo de ku ka ko fa ye o le fa era e mai ki apo o me ngalo ka ko me uma fa de ku le mai ki apo io ai ka ko le fa ma ka re ki apo le akar ki apo le o ngai mo mai akar ke apolo ya o le sa u wala sko ngai ni fu di fongon na pu kadia na vo la we di sia pu sko la u sa u ni tongo manga ku fa sa u ye ko ngai ka u de sko nga ai ne ai me se me o fai io e ka ua le o la inga ngai lo le ngau le lo inga le lo inga o le fiku su fa ka u sanga yu ye kia ko su ko lo on ka u sanga ka i de pu wa mo fai ni na no fa fu le wo fiku fange o le kolu ka usanga mo ndu e na lunga mo fa va e de o mo fa solo kwa da pe le wo ola mai de kwa al me le wo va pe ya la ke ola nga wa ki ka wa ke le ele fa ele le ve ai o na ke ndu na ngai lim fa ma ko do a o na ile o ndu so le kon ka ke do nga la me ngai fa o le fa o me nga ku pe ski no i dei a wa le pa pe nga no fa de me de nga i fa fi ai o nga no fa de me de nga i fa mo o ya me fa do piccola e ma yesu a ele ver sa aulia e che ku ko ka si fa ma si mo ngo ko ka ma ko le o i la la va aulo nga ke le yo o ka ka ya o e fa ma si mo ya nga ya e fa so per me ka quel que lo e mo i le kala ti mai o le se au e ka penga ai le no langi mo le koe si o mai le di ali le ka ko ka penga le se ma mau se nga a fa le kongu ka ko o no ya nga la mau a o i fa msi mo ka ko ke ia le ka ko fa msi mo ina fuwa ia nga ngo iska nga ai nga le wa ve ka ko mo ka nga ko fa nga le ko e mo di mau e pe ar kala i o ke manga ma ku le nga pai e le ko ka wa o ngata ka o le nga pai pa wala o me fai kalia le nga pai e kalia lo le nga pai o le nga piko i poko nga o le nga le pua ke le ko va le e ke ka la kwa pe e u ku mai o e ka o ia a mi sawa kai ia le ke le la vale le wo o e le sawa ga la posto se ora o vesini ka konge ti manues aleste se o ko le mamla mergalo le fai alsa o ye ko ma ke le mai le foi fuan ngalo o sini le papel ai se manga o ya alsa malo ai mai e se le ma ka ia le ko le no ka ko ai poi o le moa e raka e laro tuai ke le na pen a ka kilo lo langa le o sa no la posto o ke le va pe o ka usero pe o ka pai ko o ngor mama tanga paru la lu ka o sa a uia la mo le mama la wai ele se mama ya sa ka ri le o ka ko pa mo ai presidi a la le malo lo mai ele ga lu ga le pai sa ya alcalde la fa mo fa ko le ko la o ma le ma ga yo le pulen ka wa ko sa ta eva ko nga u buia e che le foi ai e ser ma ga a o ke le al pa wa le ele fa por ma wa lunga por a vere un pule fa pe a misari su numero le ang kala fa si la fa o se wo le foi la e algo al sanga o sauta ke eva e anga fama kara le o me ga sa wai ma o e lua e vanga le pa pengale pengol ne
ya whaafonga mai la e mai e oi. I usila e whaia kungeire le vanga lea. Le vanga lea. Ga le kakao le I malsanga. Alai o. Alai o. Ma le sia le ne kasi te wakpela o. Sia kama e whaasi mau le kalmo so ai. Mea le akale kaimi. La akale kaimi e vai a kuae. E moi e laki whakokua e vai a kuae la akale kaimi. E le oango mai a le li. Ke tiwa mis whalongo mai la nele. A whai ke vai. Le vai a kuae o la whai le nele ke mga oi o kai lusara ua. A le ala bakwa la whai sa o ngā kupere e se mea. Ka bole le la o ka o kua la le nele e se ma o whai so oa. Yesu. Pau a le a ngā o e a pese konge. Pese tonge e ole a kwarika ngaka. A e whina ngalo ia e kau ngua. Pape ngata ko ko le o ia le usone. Le o ka kingo mai. Alanga le elanga mori maua. La o ke le foi mai e malolo, al si malolo se mai ia. Le ai. E le malolo, ai o si le si la le kua. O la ke ma fuka, o la ke kalangoa, sa o le ia kala le sa. O fera o la o kala foi soa. Yesu. Ko fala la ke iai se mea. E ke iai a pe mau ke kalo kungei lo uso la le e Amerika la ka mai mai la fo e ke iai. Ba ga ia si kalgoa, ta ga le kalgoa ko iai. Winga I forma. Ba nga kasi le me le ko faia. E lo kalo ke e fa pe ke forma o se me ese le na ka o pia o. E vai pea, e le se a se misi la so ko ai. E vai mai a ka umara o alo sari. Fa pea ai mo mo o mama I la o ma ngai le funga fa nga so longa le singi ro ko mo mo. A kele mo. Kele mo ke kalo, le si kalo le kalo mo foma. Nga e ale me foi le. Aga ko kalo o pe ma e fam kala ga sa ala e sau fa ora ka ka wa ku la ku mo le mai o ma e da kali ya me e ka ko ke kalo e a mesi ka ke kalo ya fa nga inga le nga o le tu o ma ya ka le la ko ma la mai I be la fa le ko mo le o le mai le o ya lang su ma ia fa ta ke le ko fa fo mai. Le ai o le siria o se manga ya sa le o le ko ai ma vera na ko ko vai vora le kala le kama pipiri o le ngai lu mal o ma tango fi na le o ko kaka ala fa ka o me ka ba kikire piri ya o ko la kaka la fa ai si kupe lu mo o le mal le ya ai o ko lo yo angen peche. O I la le ka ko siringa pe ese manga o pe keru mo yo le un po pe keru ngala for ka mi le ka ba kikire e le se aulo o ya po se avio a oi le manga la le kargo ko yo sanga e se manga ya a le lo fenga le kala pe keru a ole sua fo Yesu ke risol Nazareth kula tra le mangala ngale le kan ko ya sanga ni se manga pa penga fora ma o fa malo sia o fai awo ke pole pe malo lo pe malo ala o fa kingo lo kiu awo ke fai lo fa ko malo lo alma ane ka ua ia pa popo ku me le sa mo mis wa o mai ele me nga kupula fa fo mai Yesu mani e o kula ka mane I de vainganga a ka kangi na telefone some years ago ka ngole ka fer ka vale ka di telefone a ka ngua o ko finga na kangi mai lungo telefone no ya ngame ia ko ki lo ai de ka ua o le mala mai de ni pe mai kala ko finga brother alu faio pepa alu America o le loa lo so le kikira le lo so le ka ia o le kutsa American America o le loa fo
e dio ia se mea wa unconscious ai alu ke alu fai se fa malo longa mai alu kalo o moia o nga le dua uso ia wo palo ku o lo uso le o cha ma puke o de manga ya medica a pe la va se mo ko fai de visa a le visa medica pe firma sino fa ka poi dopo la quale lo può finire o fai la che mi ma che singi a scadi alla vidi me non può due medica o dei rose fin parlangi na fa ko le dei e le fanno wat no alla fa penei vidi a che ko vuole dire e america poi vidi mai au se due kula pe a uma camina ka che fon a uma lo due kula uma vidi mai la fa fon le può e de iai ma se mea fale kon nga ku ola ka vale du mo fale lo kinga ma fa ai vena mango vo china o se kanga ka ma lo sit vai ne o mo diu ko fin a se kanga ka ma lo sit ke de ku ai mo va pele na walu ya china ma ko du fa di fa ma lo longo lo uso yo au la ku ele o ye china yo nga longa ka di dale ye le di dale ye la kamala Andrea o va pelo e ka wa i si makolu o va pelo Andrea ku wa fa ka me le di chure le opisi tau ka faia le healing o si vediola le dosi ti America ale uma ko vidi ma non ko do le kula le ruma fie lo ka le vengo walu le jo visa ma le tsa kupe con Europa se kuai nga kai ma la le dosi ya me Andrea o la me fa si o lima ona fale nga ngo be ile imit la ko ai u di fale nga fale longa la mu e le morio le imit ti ban mesi i du mo fale longa si lo lima si lo mai su de vola si lo lima fa caria un fel cacalo fai tu ile hidi mo le uso ola le lo se me i Portland di si che America o po fai e fa mo fia awa kere ka fo o inferme o la che lo la Yesu o le facusa le mai su o che fio fadido a io per le ore eucaristia o che fio fadido sacra de facusa le o lo fai di Gesù e le suo passe le suo visa ale ma io ko fa fino o ma ko ka o so la vole do se e America but o le mele me fai o poi o fai o le mele me fai al tangata fai mo fie la mo fio e sua fa po ka ku ia la salon ku ma o ka pe ka ngai rong mari o lo uso la ola e le fen ka ku la di o ngai ro no a e fo o ata fa la sa io Yesu ke fa ku ko nga fa ku e le se me da lo ngai ke le mo fai ma o ka ko ke le ku la fo ia no ka mi ku o ke ole pe ia ma le lua uso ka sila nyusi la ma ia la Amerika ia ma ke le ma i se me kupu ma ko ma fa ma de ko ke nga la inka fa malo lolo uso fa mo ala wo no vidi no ko vidi ma ia pa o ma lo kula fa no ma healing prayer e mo di ma pe na da kamatina si lo mo lo di ma si lo mo li Andrea ma fa ro healing o malhidi e ku da lo lima o le ku da lo lima en wa alu da ko lo makala sifa pedima fa ku bo uma fa ma le haya ka wa o longa o la no ku o le ye ka ka le ma u lima yo ma si ya ko ma di ma du ma fa di fa ma lo longo lo e ku da lo lima o ma fa de hidi ala ku fa pedima ma di lo makangi ma e ka kale o ka fio ni ma wa amuia ka ko amuia oe yo ma o ka se mo de fia ve se ro ni ma it's beautiful e o mai le so no con fanga mi se come na missa e alu missa i so uma ai vai fo ye e se o ma yo winga wanga le longa le pa io le yo ruai kula a ka kangi na ke so
Kangi American fong fe American pulis wal palangi ko ro re ide. Ko melang kala ike. Brother, he's back to normal. No. Ele se me fen kai le ku. Leang sau la ka mai ngai. Na ko fo yo ko su ka sanga o kai le ku se me ne na o di kai. E na walu ka penga mai sau. Leang ma mo singa lo sau ne ya lu. So ya on ke lo si o maulonga master ku spai. Fama kalanga o ngai mea, o umanga kukupu, e me fai fo un kukupu, e kukupu pe a ka ko fa ko ko de ko. O a o kanga sala misa. A o kilo fo ya o ya. Kilo ya o e. Fai so sa o mo o molo wa mo. Alu fa fo alu lo kwa oi, kalango e ave e fide mo de ko. E uma ema, o que lenga pensiki ai. O ngai o lo que fa ko fa so me ya ska dia ngo mari o si so ma ko ke. O ma ngo ma ka ngo ngai ko la wana ngo furu la po kala me TV. O ma sana fa mo mone. Ma le pa wa le me que mo ko ma lo ni ma lo. Ma ngo pa ia pe fa so u pe le ko sia ngo o la ma o ko wi lo fa. Io e ko fa le lo mo po o ka le mo wa. E le mawhai e le kuanga kula fo e kako. An maise ia oile kanga ke mangaku ke anga sala. O oile kanga anga sala. O le mafu anga liu ki kanga kaureni. E le ke kako ai ai e su le langi sau e la vea e kako kanga sala. Kasi le anga sala e mo foku i. Ke lo moi anga sala misa anga sala la kama o lana. Ia wawa, mo kua hoki ana mea. Ai o le ana mea kakui pole ai. O madiu le di. Pawaka ko me fai maintain the relationship ma le kua. Ko e fo i whani lei ma le ni. E sini de fio le langi. I kanga sala ko kasi tala momo. Ma mei o le la unga pakele me kai anu misa. Wa whakai de fio mai pakele yosi. Ma mei o la. Wa akire unka malosi kaika. Ala le malosi. Ka ua kuia o le ko sina ma le uso. E le o le kulanga ngai ke e te vai mesi o le pude. Po o fai da kusi, po o ke okupe, e kaudia ro walo fai sa wa ruanga, kala i le lo fo Yesu. O le ano fo e tanga ke kala i le lo fo Yesu. E ile upu masanga ka pe manu la mai. You cannot give what you don't have. E le fenga e se me lo ya. O le kene ke kula i ke kala i le lo fo di e fa akumu o he le ko lo ngalofa. Inga e alu ma le melenga fo i on so. O sa malo mai mo ka la i ka le ia mo ia le ni apostol ki kire ka ko apostol o le apostol o le kala Yesu a le o lo ko lo malo va nga o malo fa e ka o mo so ia nga ta ko ka nga lo mo ku Kai lava na ka o le lo minda mo le alu rumo ka ko ma fa nga mo le will run out of time ko ni mo ia ko kuai o tu something. Ya o fa karaga le saga ka fa i le ka ke ro tu la ta ko le. Fa yo ka ko ka. Fa lo pe a le tala le. Ai fa maro lo ma la lu la ka ba. Ya oi. Le ke le ga se le ra ga fa lo mo yo ko ni. O ka go le a mai le le la fa ya ko sa. Amba fu ngale no le alwe fai ma ko ma venga ko puyo le pe ko se furmo ko ka le kula ko lu va ma fa pe ma ye bis ya na fa pe nga e wo ma fa o lo wa posto au ngo ngele ku le la ka le mo ku ya o ko di van me so va fomba ka ya kia o le manga ko le ne au la ku nge a le ma lo ma kwa i mo sia be nga ma ale po ale kupol va venga le para au mer sa bis ala ola la kule le nga sa ko ko numa la ka sa plani para mo le sa de ma wa ya kupol po le ngo manga ko awon le fai ale le se nga ngo ko ve inga wo mamla ma ge ngo wo kango fai ala ko ngwa le ko fai ai lo mer sa kuma yuri aku ka oni ma pe po me sa ka oni ma o lo ama ka me risiku le ra ka wa ku ya o ko le
le mongi o ke mori mau I mere fai le usko nge. Ko ke loa, misi kaka mua. A le longa lua. Ya o ke whako e se kingo leo kama vai ka makua ka ni marka. Le mori mau o cha. Ka kwa mua u fa longa koluse. A vai ka vidi e sasa leo le ulu le leo piko. Wala kia ere fa pe fa shokia ere po ngale ai sei fa mara makau a mesha ngo muso fai o ngolo ma o a we maru en ai nga wo kupul mele a melo yesu ale fai le la ke mo mau fai o kaimie ke de foi mai maru lo ya ka ai de wa lo wa lo fa kingo nere ka wa ngau ka ko awe ke alfa pe oe le ai awe ke ma langa pa bali kala kuspai ai ma ka ka unu mole ai ka ke ma we ka o unu mole ka ma ka ko le wo ka usa o ka mo ni ma nga la mo kan lo fai ni mere ngo fa mai yesu bisa ale fai o te po nga le e mo ni ma o sa nga Ole memisa ele o kako io ole kua ole ka sa ia ole malosi de ia kako ele o kako malosi ole kala Yesu o ke manga wako le nganga pa ia ole manga bangala nga mai ele fo de malosi a mai ele aka mai ma le fako kua faia awa ole au penga mo me kasi e ke awa ia e no olang nei meu ke faia o le wha kua le mea nguma le kasi. O lo ka ni kongo o le mele o ke whaia e au ai le kua awa o longa whinga ngalo le o ke whaia. E le wha maa o le kua le meo ke anu. O e afe. Lava fe o ke le ku la fua ia o e alu faustina e alu ka lai. Ai saupi e maa whai ngo ai a kur pakere mo ka posa. Sau lo faustina kur mangu whai mai Yesu. Oh ya o ke kala ia au. Ia ave me kala ia Faustina, you are not alone. You're always with me. I'm always with you. Ia mo Faustina ma ko ai ko fe guranka. Ke de da va kani ni ki ngake. Ai dia ai Maria I. Fa dia Maria. Maria e ke le nga o oe. O le ka ke amo fa kasina o lenga. Ia malo si non Faustina fa uauno, e le consenti. Alu Faustina su me ye ma ki ngalo ko lai kan kala ko Faustina ko kuri dau de chap. Awa o le chap. O le pulu. It's a pule. E ke fanga ai de ki Apollo. E malepe ai de ki Apollo. Ai mangui ai de mai. Ai sia. Awa o le pulu da. Ona puapuanga. O ki ngā o le kua ma mangongu o le kua. Nanga masaare koko le awala. E le o valea le ngā mea. O le mafuanga ngā le makalo le lang. O le mafuanga fu le ngā le mangalo le angasaka. O mangu aia. O le pulu langa whanga. O mangu au Yesu. Ona puapua ngā whano noa. Alo whamai a te mā kōngkang tō monana. Lau le chape. O le mā kua kelo ngā pulu whanga te whanga i ki apo. Io. Ai o fora que caro le tama fa vaue. Non ko fora ngeru dang sau fa o sa. Sau male afima le pe. O me Faustina Yesu alo fa o sa lan mako. A fa Yesu a ve seu punga. Fai o puia. Fai o pulaia de tama fa vaue do foi nat. A o la me la le chino ma le toto le anganga ma le tua o lo alo pele. E le se koko sexy. Ola e ofo le kua longa ka malonga alo le o mari malonga koko malonga I kua anko me nga ngo fa fonga Yesu ka o fi male angeru ko fa di ko fo fa do mar fa ko uma lau ke ka mi uma ke u fa le chape ka lo le lau so se me mo fa malonga longa o sala male pui ngo ko nga so se me lau le chape eu fa ni ka ko mai ma u pe ngo ska ka ko ai o leu fai le chain of chaplets. Rua su fai kula every hour la ye kala la ua. E ngā o mā kou a ia fai le kā kou le fai ia mea. Ka alo kula lau chaplet.
e lau mo lea alofa le kua whaamangalo le lalulangi alofa le kua kafi e se mala mai o kako ainga ma whaamanguia kako whaangawaonga i popo ngaki o le au amai le kua le au penga kau ke e o le uskai o le kakalo ane tungai mesia whaamole mole kako oe whakingo kako ngalwena o la inga ai leo le inga ai le vaola ai ya ave me le kua ia sao aula ave me ko inga e sau su si ave me faunga ai leo kulanga po ke kupe po foi do kusi po kai ai le sau meu faia ave moi sei mau kuma misa fai ami ta ua kede ai lo fo de ku e fa manguia wa kune a mongo de uso ia o longo o kalka ko kemina ma e le kupe le o dia con e kupe skino di la ai la ia ma ya wa kaya sa le ai salo a ul mol mausidi ai ngalo gale fai ya okay kala go fo e fai lo a pe la o le wa fai lo ia o ke moni maua ku nei sau na tuela ko skola laga o leva ma mafka ia go foi a be o mai e kala go mersa ale como wal fai o muri ai fa kingo ale be ia sa ia que o que de imam la o a be ale ma venga le ma be ngamba kwa ka kingo mai ai o que alwe fai Ranga le anga mea ngau mawa whau Iesu ile alu pisime. Nā ola koke whaia ele mao le ula i o le vaenga le eke. E whawkai le po le warau mai o le usongi. E misalo sunga po ila le anganga o le tu. E le ka pa ul kamaka mai e sau wanga le aposto. La lau mea ka whai. E le sau mea ka whai. E le po wakor kolu se lua. E le wha malolo wa po. Ma kwa mo sangi lo ka ulu le ulu la lo ya ga ta wa ma ko skol po ma alo ko ai pe ai ai fa ni alo ya amele o inga ka u mai ai o ke alo fai le au fai wo folo ya ma fai le me ya fa ve kai ya fa pe na fo ni ma o mus wa ka ko fai awa ke pole pe maloloia e nei e nanga e ke whaia e wha maloloia le ko maga iu kalgoa kwalsa awa ke pole nga ke lufa kasi maleri o Yesu so se mea e le nga pega o ora Yesu e wha peo nga ke lua o uli mama Yesu maga iu kwatonga maga iu puye kalgoa kwalsa nga whengo na mai lea e le rau maua a kako moa pe foi o la kalo ia o que de foi a cuiso a kai na lo fa ba de uso ka kalo mai mo le uso ele ma mai o na lo fa le mai le po a manga o la ki va pena ka mo fai na mo fai o ma o le kal mo a pa ma ni te le ku el ko fa fo mai kai ko kula no ya sa fai o ko ma ia afkai misa maloa ele se mafukanga fouka mafukanga rauanga makane mea mai o le mafuanga ne o kikiro i selmanga ia o le kangore kofa o le umika awana ngole ola le mea mai le kua life comes from God ele se ola mai sisime o le ola mai le kua o me nganga fa me tu o le ala lo pumongi ma le ola nga mai sa badi de ola sao nga kaukala de upusao le upumongi nga ola ya le pa pena va ua ia o le nea so ma le fa fonga anga fo le pa io le kanku kan ya mai se la va mai mesi le o ia ma ua la upu akam fa nga mai si le pa io le kan si le ai kalonga ma ua mai mesi a fi fa nga si o nga ia o ia e kele a wala ui e ko ile kua o le se awa di vai mesi o le o la inga o le winga e o kanga ka uma fa le lei lo vama lo uso fa le lei le vama le ko finge
whaale dei de vama le whangau. Se a kua i o kua oi, se a e lau au loku, se a kui ro nguu, se i fo ro ku. Langa e kasia le kanga mari wola le lalo langi a koa. Mai maa ue peanga ma whainga avea o kau. Ai se fei le kau le kua, whale o lage. E le e se pa ia o ia kia upere pa ia le kau le kurusi. O a uia ngā wāanga sala i maa ngalo ai. Be o leo ia kau i kua e kua o Yesu. Ngā o la wāanga sala ngā madinga e la ua koko o le fasio kinga i le mafua i le anga sala. O Yesu le kau le ngā kou. Ngā lue foai longa ola. E ola ai lavi ola ai o e ola ia. O longa winga o le lau sau Yesu whao ngā kako. Kau kia leo koe mariu mo kako. E kako kia o ave o kako ola e lavi ai e kanga ka pe o ia. O le ana kaunga kako o ngoso. Ai te le le muri mai a kia ure whai o e mauso. O longa winga na kako o kaimine. E le o kanga koe whaini whaale le inga mangkangaka. A leo kanga ka ave le kua e whaale le i e kangaka. O mea uma fo ia ke whaia le te vai mesi. O mea ngai whai. E whakingo i fo ringo le alofa. A ka ngia i fo ima le alofa. A ngā mafua. O lo usika i le mea le mga o le kua whai. O lea, o le ola i le alofa. O lo usika i le kua. Wa ka ngia mai si le whanga le kua lau mea le whai. O le alofa ia ia. A ngā o i le alofa o le kua. Ka ngā kalainga whale kongu le vaa. Whale le ia, po angi vai vainga o ielo uskangaka o ai fo ilo fili ngai ai. O lau mea lofa sili ngai le kua le me vai asu. Whale le, a e lofa le kua fa Yesu, lau mea lofa le mo o ni kausanga, lau o le maki whale le malafi. O lava le ki ngā, o lava le mafikianga. O ke le koe fia leanga i e la whai lavi mo uso, whaunga ele uso ngai whaima. E ka ua le kango i keu le whama le kua. Ana ngana ele ke ua kia le whaale mo le kua. E kia le whaale mo lo. O le kalanga Yesu. A le whaale le mo usko ngaka. O le alofanga i ao. Ana koe mo lo olofa i ao ko. I alofanga i le kua koe e mamai. Nga whakai a ngasi na ufionga paketi la whaele. La Mikaele la whaele. Pa kai kele le kua. Ua maualo soi fua lau dei. Ua kia ai kua. Ia, o ngai raifinga ngalo le kua whao ngalo so i fua moa ang whiau. O ko ngao le au whainga luenga, o ka fia ngafika ke laku. Ia o manguia mai la o kia ai kua langa whiong. Ia, o ngā loo alea kari ko ngonga i le suia. Me whunga e kele lo kaimio ki ka kalo ai rumo Yesu. Mole a wosikau langa, o la o rui fo i ngai ka ngaka uma. O aia oe po le alawa ia e kakalo mo o sikaulanga. A wanga le aia se o sikaulanga. Le sikako. Ngā o le o sikaulanga i mwhainga ngā whaia le o sikia, whapa ia le o sikia. A le kane sika kurikolonga o ngā kukongo le mua le takala mekale. A le aina se o sikaulanga. Le ai se whakawhai, o le ai se o takala mekale o kane sikia. Ia o le sikako. O ka kukalo ki ngā pa ia e whaapulupulu o sikaulanga i langa pulupulu o longa ngalo. Ma whaapoko mainisi. E ma mainisi kupulanga e ori ko whinga. Ma maupeanga le ko kere whango la whango o wanu manabi whainga i ko whinga. Ka kukalo le li ia o ngā kako whangau e o e whaima au aunga le kua. Ia e ma fufoinga le suia kako whangau. O kuai whai kako sui kako makua. Kako ka mama ki ngā kako pukule kako whangau. Sui mo kako. Wāre me masang. Ala le suia o e le mwhenga suia set. Ala mele e sui mo kako mako. Au le mako o sininga le anga ika umana whangau ia. Ia, o musu ko whaise me ikai. Ala o kom whai whale leire mako wāmana whangau. Inga ia whaalongo mai de kai inga le la kai e rako. E ka tiara kai inga pēr pokora makua. Kai le kua. Kai le whangau le ri, so ia kai me ke rei kupe mani. O kupe o le koe ngangi kupe o le kaimi. Time to go home. Where's home? Heaven. Ia. O kalanga o ngai aso mai le nganga o le kua. Whaskai le kua wa. O ngai me makalango koe pe al kalanga sang.
de me fai ka ko lo se me pe au mo le ka inga le ngang pa ia ka le ngang pa ia mo lang fa soa ka fo i le ku ri fo i ma lo si a le uso ya lo fa de ku ma fo lo le so fu ma u mi lo ma lo si wa ngai a o le me lo fa de ku i de mo wa is ya de mo e de me ko fa nga me lo fa pe a ki u fa de ko ana de ka lo de ka ko ma fa ya lo fa de ku mo ko fa fo i le se me fa ka fo de ku o le mai ele ma fai ele fo mai ngale upu a se kala ni su ko se ki mo me ya ai ka ko kalo de di fa muia o mi malosi fa ma pero ka ko wona de di o ale a ti me ko ngawa o mo ko se me ro ko lo la me le mi cha pa va di ka fa o ko mo ka fi de va mam va di mo lo nganga wa la me o ko le oke yo mo ko le ka so ia ngo po le so mo ko ve ma o cha o a o ngo ku lo o ke o le ko se o le so lo ka mai ku vo le ka o le ko se e mai o le ko i se pisa ko mo fa mam keep your family safe I get no mother no peace el mafu anga nga o ka o ki nga ke au dia me uma fa ma ia fa fonga mai o ki nga ya awor ko okay ya okay ka ba ki la be ko mo ka io ya so ya ki nga ia ya ve o ko ya ma fa la de le ai no uma ka ma ka ki ia nei me o de pia mai si me o kwai o de ko e nga se kupe ko si ai nga ma fa ye de roku ya mo ka ku ai de ku ya ma si de mu e fu ka ko ka manguia mai le kua le mo de upumana ma le ofenga luenga yo nga ya pakele ma de malu le ofenga luenga ya ngala ko ma luenga o ile se au le kua ya na ko ma bia mo le malo se do se me ya misa ya manguia fo le uso ma le fanga o ma le ainga ya me se kinga o ka po mai ya mo fo so ka malos ala fedka ko kalmasangi o la ko o mamai ya o kad kongo le se me fan kade di la la vale mai o ya oe mal fa ko kuwa kad kongo le kalo le la fa o se kalenga so i fua le di e se kalai lo yesu umalo ko o la uma me uma ne le ka ko fa ko kuwa de di na fedka ko kalo fa i o ka ko por kalame lo fa mai de ko fa mo ia sa mo ne yaso pa manguia fo sa mo ni ka usanga mangai masinga o koe ia a ver ni ka usanga file mu wala vai ka ua farne ne ua fa ku sa o fa fo mai ia kuai i mu ia kua ia uma ku ngai vai so ngai ia fa ku sa mo ko ia o so lo ka ko boku ia o pui ale ia su ka ko ka fa ku ia ala vai ka ko kalo ka por tama me alo ne ngang pa ia amen ka tai su o ma to fai un ne por kalame me la fio ma to lolo yai mai ma to o ma to ke le go se me ma to te vai no valea pe tai o lo ngang pa ia o fa pe on fa ngana nei ma o ne mo le uso ma to e de se au e nga ia ve fo ni se au se fang a se awana su yai ni la ngona le lei mo ai ni la ngona fa tu o le matu tu ainga ia te nani le tu fa fonga ia ia fa manuanga i matu tu le ia versa mo le tu e se mai lo ne fa vai la o fio ma ia ese fo din mai ali ni mai sa mo ala ia fa manuanga mai lo fa malolonga o lava o ngase alo famia le fionga e patele Mikaele fa la pelo no soi pua mo au feo mai se le vo sta ulanga ina to ngase te mai te sa ma fidela ma le uno voto mai la to uma ia mai se o matu tamam tina matu o maftia te nane foi fa nau ia o iai lau fa malolonga o lau le me alofa mo matu de ne yaso ia su la ma alofa mamana matu fa tu lo lofa Lord Jesus, may your pure and healthy blood
circulating their ailing organism. May your pure and healthy body transform our weak, unhealthy bodies. May your healthy and vigorous life flows within us, if it is truly your holy will. O ai lava o mai, maftia, pa'i atu iai lau whaamalolonga Iesu. Mai le malosi, whaamanuia Samoa, lo swafa Iesu o mātou wole atu ai. Ma te lauina le toto ma le vai Iesu, sau ai lo mātou o tunu o na i saunga le mu, i le nei vai tau o wha. Le toto e ma le vai, le na puna mai le finagalo o Iesu, wa vea mapuna o le alofa whaamangalo mo mātou, o te whātua tua i la wafiong. Le tōtoe ma le vai, le na puna mai le finangalo o Iesu. Wa vea mapuna o le alofa whaamangalo mo nato, o te whātua tua i la wafiong. Le tōtoe ma le vai, le na puna mai le finangalo o Iesu. Wa vea mapuna o le alofa whaamangalo mo nato, o te whātua tua i la wafiong. Whamanuia mai le tua i ai tātou uma, whawharutamā, le alo, ma le angāmpa ia. Amen. The whole world for the sake of a sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world for the sake of a sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world for the sake of a sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world for the sake of a sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world for the sake of a sorrowful passion. Have mercy on